Onlar nerede de birdemke hit boldu tartıp koyunç. Ya kaysat ya kaysat. Qanchaga bo'ladi? 3000 dollar bo'ladi dedin at. Evkam 3000 dollar bo'ladi. Bu satıldı abi, satıldı. Soda olur. Abi 3000 dolarga soda oladi da. Bilmem abi. 450 sıralaması biz. Bu kısqası 3000 dolarga soda oladi. Yerde tuvaletin janına tıqalgan жерге kirip алып. Tuğanlar, men hazır uqsam 270 mingga çıkıp turib bahası. Oşonчого soda olatır. Bu yerде eller топтолуп at neyiz жақсы аткен мына. Saat 8 болып қалды туғандар. Соқұлықтағы жүзом болып отқан тай. Бұнан 2 жаш болып тұр. Шол 110 мыңге алды отады. Елдер çoğulup 100 мыңге сода отады. Мына туғандар, азыр ұшы 100 мыңге сұрап атқан тай шол. Assalamu alaikum tuğanlar, hurmatlı görüşçüler, amansızlar tuğanlar. Bugün 3 Mart Soquluq mal bazarı, Çüyo bulası Soquluq mal bazarı uşul jerdegi жылқылардың бағаларын sizlerge bilip жеткирүүгө келдик. Hazır где-то saat 10:30 11 тегерек болуп калды. Биринчи эле бисмилла дегенде ушул аттын баштап бағаларын билип берейин, сиздер видеого класс басып туруңуздар. Брат, ат канча ат? 120 чарба ат издегендер кече комментарий жазган экенсиздер. Баасы 120 миң сом дейт. Жашычы? 5 жаш, 5 жаш. Болду мына. Номер айтып коюң YouTube'га. 0704 41 82 55. Мына тугандар, 120 миң сом. Сураттыр бул атка. Болду. Мына калган номерге чала бересиздер. Мына туйлаган ат канча экен? 160. Жашы канча? Жазга 4 жаш. Баасы 160 миң сом дейт тугандар. Көрүңүздөр. YouTube'га номер айтып коесузбу? 078 00 94 00. Касы толка 0 менен башталган экен мына тугандар. Баасы 160 дейт. Көрдүңүздөр. Астында бул аттын артында бул жерде да бир 2 тай турат. Жазга 1 жаш чыкмалар го дейм. Так, ушулардагы маалыматын алып коюн. Кар жауып атат бизде тугандар. Так. Илим жылкар деген малбазар тартабыз. Илим жылкар десеңиз, только малбазар тартабыз. Мындай 2. Тай жөнүндө маалымат айтып коесузбу? Assalamu alaikum. Кандайсыз, жакшысызбы? Бул жана отаймбы? Охо, көкүрөктөр моштик да төштөрү. Төштөрү жакшы экен. Москвадан келген тору тай. 7 айлык тайлар, мына Ростов. Ростовдон берки сары кашкасы. Бойлору канчалыктар, чоң экен? 1.45 плюс минус бойлору бар экен тугандар. Баларын канча дедиңиз, балары? 300 миң калбы бар деп турам, сурашып атат, балдар берип атат. 300 миңден сурап атат ар бирине, Кеми бар. Кем болот тугандар. Мына төштөрү жакшы экен, азыр айландырып тартып, номерин алып берейин. 300 миңден сурап аткан. Жазга 1 жаш чыкма тайлар тугандар. Уже жаз эле болуп калды, 1 жаштагы тайлар секиле болот. Бирөөсү Ростовдон, бирөөсү Москвадан келген тайлар. Номер айтып бериңиз, номер айтып коюңуз кайталап. 0702 55 90 74. Байкелге чала бересиздер тугандар. YouTube эме десеңиз, илим жылкар десеңиз, малбазар тартабыз. Илимдин жылкылары. Oldu, tak, mına moşni at girdi onu. Attı kança sırada storunu? 130. Yaşıca? İkası 5 yaş iken onlar. 130 ming som. Boyu 1.60 plus minus iken. YouTube'a nomer aytasız mı? 0700 63 0207. Baykez'in suragan attı. Arzan attı onlar. Hazır dağı geçeginde koyunca çarba tart degensizler. Çarba çıksa tartıp berem hazır. Aleyküm salam balban, kança at?
250 ming so'm. Qara bayra qirg'izilqida. Qirg'izilq ekan, u moshni bag'ib tur. 250 ming deydi. Mana to'g'ri. Keyin bo'ladi, ha? Bo'ldi. Nomer kimniki qo'yayotganmiz? Birovniki. Ha, boshqa avonqa 250 ming deydi, biroq bozordagi yaxshi atlarni bilmayman. Hozirgi kirgan atlar bir tartib qo'yindagi. Ha, ko'rincha sizlar so'ragan charbotlarni tartqanga harakat qilaman. Chiqib o'lay qolsa-chi. Qancha dedinglar tuğamlarni? 100 ha? 100 deydi tuğamlar buna. Charbot zendirgan 100 ming deydi hozirgi qaraqashqan. Buna at qancha ekan buna? Ha, taqaladasın. Yo'q, moshna degan. Tak. Alqat qancha ekan? Shep arzonmi? Bas qancha basi? Tartib ko'raymi? Ha. Bo'pti. Tartiblayla qo'y deydi, tartiblayla qo'yamiz. Hozir charbot izlaganlarga charbot bu yoqda yurgan nomerini olgan harakat qilib beraman. Bizde hozir qor javob yo'lda biroz tayyoq bo'lib qolibdir. Dostlar, bıştı bo'lcha? Bıştı 100 ming so'm deding ha? Nomerini aytib qo'ying. 0501 13 00 73. Arzon 100 ming so'm deganlarga. Charbot tart deganlarga tuğanlar. Ko'ringizlar. Canınız qancha mına жерде qashqa? 85. Qancha? Qundan chiqma o'je, bıştı. 9 асы? Bu çoğun atpı? 9 асы ekan tuğanlar. 85 ming so'm. Charbot izlaganlarga nomerini aytib qo'ying. 0509 03 12 06. Boyu где-то 1.55 plus minus tuğanlar. 9 асы, zato bağısını 85 mingga qo'yib tur. Arzon so'rab tur. Endi bu jaqdan hozir sizlarga aralashtirib ko'rsatib berayin. O'spirim ta emne bo'lsa, жылqlarni bir bölük qilib. Buni kecha Pirgradni malbazarda tartib o'xshaydi, bağısını 120 ming so'rayotgan. Esi пока hozir yo'q. Tuğanlar, tak. Aldınız mı? Qanchaga? 65. Bundan çıkma ekan. Tak, hazır. Bu bundan ekan, bunun hozir reisi yo'q ekan, bahasini ertaga so'rasam 150 ming so'm degan. Tak, mana Torutaylar kimdan ekan Torutaylar? Sizlarmi Torutay? Xazayinlar ko'nchilik yo'q bo'lib qoldi, tuğanlar. So'rayin desam. Bundan bulup mayga degensin ha? Mayga bundan çıkma degen tuğanlar. Bağısı 120 ming so'm turashqan. Bolor bağısı qancha deding? 105 dedingmi? Boloruna? Jadan tushasizmi? Bolorle bağısı 105 ha? YouTube'ga ilim жылқар desang, soqluq Pirgradni malbazar tartilamiz. Nomer aytib qo'ying, nomer YouTube'ga. Ha, nomer tümle qo'ying, ha? Bo'ldi. Bağısı 105 ming so'm deb so'ragan tuğanlar. Bundan çıkma bu? Avgust'ta bundan bu. Avgust'ta bundan bağısı 55 ming so'm. Ya bayka, be qancha be? Ben aldım 95'ke. 95'ke, buyursun. 95'ke alып tur baykemiz. Так, hozirdaги болушунча көрсөткөнгө аракет кылайын. Так, мына бе сизденби? Канча дедиңиз? 120 деп. 120. Бою чоң бе экен, а? 160 бой. Бою 160. 120 миң сом. Чоң бе издегендер артында. Так, YouTube'га номер айтып коесузбу бе издегендерге? YouTube'га номер калтырып коесузбу? 0709 07 46 70 байкебизге сала бересиздер. Чоң бе туңдар. Чоң бе издегендерге. Байке, тайлар канча тайлар? Канча сордасыз? 62. Четкиси? Ортоңкусучу? 65. 62, 65. Erkekler ha bular ha? Erkekler.
Erkek taylar 62-65 ming so'm ekan. Şef qancha oldu bu tay? Sattasizmi? 60. Erkek mi? Erkek 60 ming so'm. Tak. Qancha so'radasiz payga bega? Qancha deyapsiz? 160 boz ekan. Boz 160 ming so'm. Tak. Tak. Baytallar qancha ekan baytallar? Baytal bu? 75 ha? Bundan chiqmalar da? 1.5 var 75 dan. Mana tuğanlar. Bağısı 75 dan ekan. Tuğanlar mına çar bataylar arzan. Aka qancha bolori? 60. Erkek tay ekan. Erkek ha? Ha, urg'och ekan 60 ming so'm. Ha. 60 tak. Bu toylar arzan bo'lish kerak filmlarda, charba toylar. Qancha vayka arzan bu? Bolar balar qanchadan? Beray turgan. 40 dan erkeklar ha bor jo'g'a? 40 dan bolar balar ekan. Shunday aytish keraklar-da negizi. Balar. Beni qancha deyapsiz beni? Bolar qancha vayka buni? 140 so'radim. 140 so'radasiz. Qanchанчы tutu? Ikkinchi tutu. Ikkinchi tutu. Bolar bas qancha aka bo'la turgan bas? 130 ekan tuğanlar. Bolar bas. Nomeringizni aytib qo'ying, nomer. Bitta lag'ansi nomer beracak. Ha, Nomer beracak. ha, klient bormi? Ha, bo'ldi. Tuğanlarına yamanchilik edik, yamanchinde butunlay shunday shaltaq ko'rinchi. Qancha deyapsiz? Qundan chiqmadi. 70 ming so'm. Boyu 1.50 plus minus. Baylangan. 70 ming so'm. Buna tuğanlar. Ha, boz o'xshaydi nal be ya. Şef be qancha be? 130 bu? Boz ha bula? Boz be ekan 130 ming so'm ekan tuğanlar. Bozordaagi boğalar. Qancha dedingiz Aqsoqol? Bebi? 100 odam yok erkek. Ay, bu at ha? At 100 ming so'm. Çarba at. İzleyenlerge 100 ming so'm. Bu жақта baytallar ekan. Jigitlar, baytallar qancha? 75. Qundan chiqmalar bu? Ya. Qundan chiqmalar ha? 75 dan. Depni aytay. 70 dan berse beresiz ha? 70 ga berem. 70 ga beradi ekan. Nomeringni aytib qo'yingchi, sen arzon aytding. Kim bu? Kim bu emas? YouTube'ga. Ha, YouTube. Ha, YouTube. Qisqasi 70 dan beradi ekan tuğanlarına. Tak. Baytaldары bayka? 1 yaş chiqmaji, 2 yaş mı? 3 yaş. Ha, 3 yaş chiqmalar baytallar o'ka o'xshash baytal ekan. Bog'laring qanchani so'radasiz? 75 dan so'radi otman. Tushib berayotgan. YouTube'ga nomer aytib qo'yasizmi? 0508 0508 10 40 70. 2,5 yaşdagi baytallar. Mına kommentariyadagi charbat deganlarga mına malga mingi shunday da at bar ekan. So'rayinchi hozir. Aka atni qancha deyapsiz? Atni qancha deyapsiz bular? 70 85. 85 ming so'm. Onların bazarda aylanıp tartıp geldim. Hem videonun jıyıntıdayın. Bu akırkı tay suraq qo'yinchi sarlıqta. Bu satıldı hazır soda batlı. Satıldı ekti. Ha 120 algan tayda. 120 ming deyotgan taydan. Bundan çıkma. Canar bas soda olup жатқан satılıp yaptır. Qisqasi bazar shunday oldu tuğanlar. Biraz video mutlu çıkıp kalışı mümkün. Sebebi qar жауып жатат. Video класс басып, туғандар сіздер дағы қапталып қойыңыздар. Туғандардан айта кетші нәрсе, көбі айтады екен, сода болғанда айланып тартып, бұндай тартып қой, тигіндей тартып қой дейді. Көбінчөсі болышты әрекет қылып тартабыз. Өзі Бишкектен келіп, бұл жақта келіп елдің қызматына тартып береміз. Анан қырғыз тілдүү каналдар еш кимиси бір ақша төлөп, жолса бізге бір ақша
акча берип же тартып кел дебейт, өзүбүз бензинибизди куябыз, келебиз, эл үчүн тартып беребиз туугандар. Ошон үчүн туура түшүнүп, комментарий жазыңыздар туугандар. Анан эмне керек болсо айтсаңыздар, бошунча аракет кылып тартып берем.